Jadi ada pelakan mana tak? Subscribe gitu munjuk. Sad keren. Netizen. Agar maju na iya sana. Agar maju na lebar. Oh, wasar aja nanti. Ya, yang berbentar aja kali Pak. Lebar. Yang itu gitu. Kawan? Jangan di kamera. Iya, orang kota mah hayang terangan tangkal jaat. Oh gitu. Mohon tanu kieu tangkal jaat. Iya, jangan. Depannya jaat. Panen jaat. Pengen jahat. Galade alaan, dia gede-gede alaan. Apa tuh iya tingali? Iya, nu ngarakene. Halus semua orang. Iya, nu kieu aja sama palang. Segala, Pak. Segala. Aduh, nak lapor ke dikuatin. Tapi bawa ke kaler. Ya. Kan kieu. Ngaragan sama palang mah, terus kolot. Di luhur tuh. Kalau mau segala-galade ala, coba. Hah? Kan kalau rumah kudu main tar aja. Dia lain kudu keberikan si ayah. Sakadang. Ngomong aja na, kalau mau kudu jual mesin sakadang. Iya, Ayo Mang Sudin terakeun kan jaat. Wah, moal Sih nanya. bersih omprong kami. Eta mah kanggo anu haruntuan. Lain haruntuan anu sagen hentuna. Ada mau digodong aja lah hipung. Ini digodong. Itu kagayem. Tak surau bunga dinya cenah sere surau. Oke, yang hitam.